Din is-sena timmarka s-16 l-edizzjoni tal-I Love MTV, kunċert li se jerġa' jsir fil-Fossas tal-Furjana, fejn eluf ta' persuni mistennija jinġabru sabiex jaraw spettaklu mill-isbaħ minn diversi artisti, mod partikolari Nelly Furtado, li wara 12 sena tinsab mill-ġdid f'Malta. You performed at I Love MTV back in 2012, right? Yes, 2012. It was amazing. It was unforgettable. It was such a good night. L-artista Nelly Furtado wiġbed diversi mistoqsijiet tal-ġurnalisti waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret aktar kmieni, fejn sostniet li qed tippjana li l-lejla tagħti spettaklu mill-isbaħ għal dawk preżenti b'diversi mistednin u għatta sorpriżi. I have some surprises tonight in my set. Ooh. Have some special guests. Yeah, so look out for that. Minħabba li la 7 snin ma toħroġ album, ispjegat kif tieħu ħafna gost tara n-nies igawdu l-mużika tagħha. Buħud mill-fans tagħha kienu jsegwuha sa mill-bidu tal-karriera, kif ukoll oħrajn ġodda. It's not only fun seeing old fans, but meeting new fans. I have so many new fans rediscovering my music, and it's quite it's a bit like surreal. Nelly Furtado issa għandha album ġdid bit-titlu 7 li huwa skedat li joħroġ fl-20 ta' Settembru ta' din is-sena. Waħda mid-diski fl-album hija Corazon li ħarġet ftit tal-jiem ilu biss u li se tkun qed tkantaħħa waqt I Love MTV. It's called 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It's my 7th. And it's been 7 years since my last, and it's a great collection. I had 500 songs, so I only had to choose 14 songs. I didn't want to make it too long. It's about 38-minute album, but I'm so proud of it. L-avveniment se jibda fil-5 ta' filgħaxija, b'diversi DJs u kantanti Maltin jilqgħu lill-udjenza. Filwaqt il-headliner DJ Snake se jibda jdoq fis-7 ta' filgħaxija u eżatt wara se jkantaw il-headliners Ray u Nelly Furtado.